Euskadiko Alderdi Popularrak zuzendaritzaren babesa jaso du gaur Donostian egiten ari diren kongresuan, Maria Dolores de Cospedal eta Carlos Floriano izan dituzte ondoan. Baina gaurko protagonista nagusia dudarik gabe Iñaki Oyarzabal izan da, zuzendaritza berrian egongo estenak. Kursalen bildutako 1000 konpromisarioak behin baino gehiagotan zutitu eta txaloka izan ditu. Minutu terdi luzez aritu dira txaloka. Oyarzabalek guztien hitzonak jaso ditu baita Maria Dolores de Cospedalenak ere. Que te ha acompañado hasta aquí. Con Iñaki Oyarzabal como secretario general, muchas gracias Iñaki. Ya sabemos que se dicen muchas tonterías, pero sabemos lo importante que eres para nosotros en el Partido Popular de toda España. Muchas gracias. Batasun irudia eman nahi izan dute berriz ere, baita Oyarzabalek berak ere. Guztien hitzonak eskertu ditu. Bera inora ez doala, Alderdi Popularrean jarraituko duela, Arantza Quirogaren proiektua bultzatzen. Quiero decir que vas a seguir contando conmigo. De verdad. Que vas a seguir contando conmigo, con todos nosotros. Quiroga malkoei eutsi ezinik ikusi dugu, erabat emozionatuta Oyarzabalen hitzekin. Hitz horien ostean Quiroga eta Oyarzabalen besarkada luzea etorri da. Une hunkigarriaz gain izan da mezu politikorako tartea ere. Etari ordainetan ezer eman gabe amaiera eman behar zaiola, biktima bakar bat ahaztu gabe esan du Cospedalek. Sin concesiones, sin descansos, sin mirar atrás y sin olvidarnos de ni una sola de las víctimas del terrorismo. Y así es como vamos a terminar. Etaren amaiera, legeak eta eskubide estatuak ekarriko dutela berretsi du.